There's on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. Found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, trying to ride. We don't know how to ride the time we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up, I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah. I wanna be just a baby. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us. Jalan keluar dari Pekanbaru arah ke Dumai, Medan. Ya, inilah jembatan Leton. Nah, di ujung sana terlihat jembatan Leton 1. Jembatan Leton 1 di sana. Ya. Jembatan Gila yang kemarin orang naik kita pasti yang Oke guys, kita akan menuju masuk ke pintu tol. Ini kan Kota Batu, Pak, kan? Oke, kita sekarang memasuki daerah Rumbai, ya. Daerah Rumbai. Dari Pekanbaru tadi kita bertolak pukul 9.22. Oh guys, sudah sampai ya ke jalan sudah sampai. Simpang Bingung, jalan keluar Dumai. Bus lagi tuh. Daerah Rumbai. Oke, kita memasuki jalur tol. Ya,
Terus tol minus. Pekanbaru Dumai. Ya. Tol Pekanbaru Dumai minus. Tembus mana nih Pak? Duri apa Dabatin Solapan? Mana ya? Dabatin Solapan aja ya. Boleh enggak lihat kondisi minyaknya? Enggak. Ya ini Pak. Oke guys, kita memasuki tol Pekanbaru Dumai, OTW kembali back to kampung, kembali ke kampung. Inilah arus balik mudik. Bagaimana kondisi dan situasi arus mudik di hari keempat Lebaran ini? Tepatnya di tanggal 3 April 2025, Pekanbaru Dumai. Tapi kita nggak sampai Dumai, mungkin kita keluar di daerah Duri atau daerah Salapan. Nah, inilah dia, kita sudah memasuki pintu gerbang tol Pekanbaru. Nah, kondisi arus balik di jalan tol terlihat masih sepi. Masih sepi ya, masih sepi. Jalur kiri juga. Oke guys, ini jalur tol. Mau kemana turun? Ditulis memang Tuh Batin Solapan apa pinggir? pinggir aja lah. Hah? Pinggir masuk kota Duri macet. Boleh enggak? Batin Solapan ya? Betul selepan. Emang ada ditulis tuh enggak kan? Ada tuh. Enggak di daftar kan enggak kan? Apa ya? Kemana kita keluar bisa kan? Bisa. Bisa. Oke guys, kita akan menuju perjalanan tol Dumai Pekanbaru Dumai. Ini harus balik ya, harus balik kelihatan harus balik ya, kelihatan harus balik di pintu keluar tol Pekanbaru. Oke, sementara sampai di sini dulu. Nanti ikuti terus liputan kami, semoga bermanfaat. See you, bye bye.